Daħlet fit-tieni jum tagħha l-ġirja ta' 365 km madwar Sqallija bil-għan li jinġabru t-tlieta soup kitchen tal-Belt Valletta. Din inizjattiva bi skop nobbli qed issir mill-atleta Stephen Sammut Nurimen illi se jkun qed jgħin biex din il-ħidma tas-soup kitchen tkompli għaddejja. Blan aħħari huwa li jinġabru 2000 ikla li jmorru għall-aktar nies li huma fil-bżonn. The main goal behind this run is to collect meals for soup kitchen. We did something for them back in December. We collected around 800 meals, and this time our goal is to collect at least 2,000 meals to help them as much as we can. Stephen beda din il-ġirja l-ġimgħa filgħaxija f'nofs il-lejl minn Sirakuża bil-pjanu li jispiċċa nhar it-tnejn l-ħabta ta' nofsinhar f'Marsala u bekk ikun qasam Sqallija minn naħa sa oħra. Net News jinsab informati li sas-Sibt huwa għamel madwar 120 km fi ftit kliem terz tal-ġirja pjanata. It-tim li bħalissa jinsab flimkien ma' Stephen qalilna li fl-ewwel ġurnata t-temp kien wieħed favorevoli u li għalhekk l-atleta ġera aktar kilometri minn kemm kien pjanat li għamel matul l-ewwel jum ta' din l-isfida. F'intervista li kellu propju ftit tasijat biss qabel ma bdiet din inizjattiva nobbli, Stephen stqar li minn dejjem kien jissapportja l-għan ta' soup kitchen. I'm a huge advocate for mental health, so I always try to tie my runs around that topic basically. And if we see the stats around homelessness, mental health plays a huge part in that respect. So this is why Soup Kitchen, and I want to help them as much as possible. I believe they provide between 100 and 150 meals per day, so they need as much help as possible. Din l-isfida mhix waħda faċli għal dan l-atleta e kif inizjattiva ta' dan it-tip tirrikjedi ħafna preparazzjoni kemm fiżika kif ukoll mentali. Specifically for Sicily, I've been preparing for the last 4 months, and that's from Monday to Sunday. I'm up every day at 4:30 in the morning, whether I feel like it or not. 4 to 6 hours of training, not just running, but everything together. So again, around my full-time job as well. So it's quite a commitment, but I really enjoy it. So I don't really see it as a sacrifice, to be honest. Ma' tmiem ta' din l-isfida Stephen se jkun l-ewwel atleta li qaġġerat tul kollu ta' Sqallija mill-vant sal-punent tal-Gżira bħala l-itwal ġirja li qatt tagħmel atleta Malti.